Kani gede dashin Meghalaya ban gibdang sobhai pi baro sha kani thup kubo meta ka janmi. Shoban pa ki kubor ki bebnyai pechwai ki mat bakongsan. Penslur Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya ki company technology ban penroi ya ka jeng trelang ha ki artli kiri. Ki Jalabat Union Territory kila nang penyar ha ka jeng yo jemetoy na ka Ayushman Bharat Yojana. Shong Jingalang usambut Menteri Rang Ba bat kinomi khmat ke Airport Authority of India ban merjungot alor ka jeng thu ban penhe ya ka Lingsun Umroi Airport. Dawa ka Nehusu yo Vice Chancellor ban khot Jingalang kerke jong ka Academic Council bani keren halosh pokli ki mat jong ka rukom ai kerdan. But ka Voice of the People Party kan omla ban sinshar ke election ban wan ha KHASI but JHADC on MP Rajya Sabha Dr. WR Kharunki. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulaong bakas pak snem ka arpwe kedai ka balapnya da ka teknologi but don kam ban penya dei ya ka teknologi ba ki jinglong jong ka sinshar pat ba na ka benta ka bha ka miat jong brio Menteri Rang Badu ulaong ya ka ni ha ka jing kren jong bat kinong lam jong ka kam teknologi lani ki tech industry leaders ka bala long ha New York balapnya da ka Massachusetts Institute of Technology. Habakrench kinong ilam Modi ulaong ba ujio yaki kum kipara ba kiparalok hagajingya lenti jong karoy kapar jong ka ri India ka baskem mat kabaklan. इसवीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। इसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कथमू बन पिनबियंग की जिंगदाना का बंता का कोई क्या का बस सन लक तंका ना का बंता का वे का लोंगियेंग हा का शिस्नेम na kabenta ka jing sumar baar bat balai ka balong hado san pusan klur ngut kinong yo jmentoy ka beha bat ka khat ar pon lai hinyo klur kilong gieng ki balong hatrai do jong ka saupo na ka shispa jong ka jingbun breu jong kri India ki Jalabat Union Territory ki ba pintre kam ya ka Ayushman Bharat Pradhanmantri Jan Arogya Yojana kila nang yar shu ha ka liang ki jingmentoy hala ka jong ka jinglut का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कला penhe ru ya ka jaka yo jumentoy jongka bat ka jing ai jing rap kinong tre asha kinong tre aganwadi bat kinong yarap kinong belashin rang bat kenthe Usambut Menteri Rang Ba ka Jilla ubadi khmi ia katana transport uba asngaw balang dhar hine kasngi ula penlong dia ka jingalang ka bakerpang bat kinomi khmat jong ka Airport Authority of India jong ka ling suin ha umroi ban bishar benya ya ka jing pen bha bat ka jing thmu ban pen he ya ka ling suin ha umroi uba dhar ula pentip ba na ka benta ban pen he ya ka umroi airport ki don ka tu ka ni giken don ki badon kaman pen bet da ka sorkar pedeng nangta hadien kata ka sorkar jela kan sala ban ya chakmat na ka benta ban pen he ya ka umroi airport
Sho on shim jaka sa kumbak khat riu akar nakabenta ban penhe ya ka ling suin umroy bat riu akar ka jaka ban shim nakabenta ka jaka yang kali. The possibilities kadon ang badon ka ko ni pati habang ikan bersokar ya lembaga civil action ministry namara kartung drawing ka plan kila layout apa ni kartung berdilita sobre kila dalam imat kan long possibility ban expand kan port and they don't katu ni pati guidelines sebab ya keren berbagai union government kram kin action katu ni nam possible expansion maka expansion kartung sering boleh mentang bagi lapi port kadon galam expand seni dia the plus to hab acquire kumas kan riu akar but extra additional land but riu akar ga parking bay juga port Ka North Eastern Hill University Students Union keladawan of Vice Chancellor Professor Prabha S. Shukla ban khot kerke ke jing langjong ke Academic Council haposh tio ban yakran halor ke jing penteri kami ke rukom aikar dan ship hopon kumbala ajeng mut the University Grant Commission. Habe yakran bikinong to kubor hadi belawai ke jing lang President kan nehusu usandi sotun ulapen pau baka seng jong ki samla pule kan sarai ke ke ban sale hadin joki lada jabo Vice Chancellor umla ban khot ke jing lang bekerke jong ke Academic Council. Ingin nunggu tang ni. Pensengo kata kejing dawa juga ni samlang pulih. Hakabashim kini kejing Di nakaliang kejungi nilai keren nilai ter nilai tai ben nakaliang kejung uru ula pensengo kata kejing Hendai nakaliang kejungi ni dawa ben khat kata ke Emergent Academic Council hakaba udi ben hapok steo lem kumta nakaliang ga niusu inchim nakajong ga senjam. Udukhat ka Raja Sabha Dr. W.R. Karluki ulong ba ka Voice of the People Party kanam la ban sinshar hakanik election ban wan ha KHADC bat JHADC. Ulai thu okinok to kubor ba ka election district council ke pher nak election Lok Sabha. Henry Utay MP ka Raja Sabha ula kamba umla ban len baka VPP kala la ban pins kemeladi kung ka seng san perthai ka baklan da ka bakhanglat yakiwe ki seng san perthai ha ka election Lok Sabha jo ka Shillong seat. Habakren halor ka ILP Dr. Karduki Laong ba tikna ka jing thmu jo ka sarkar pedeng halor ka jing dawa jo ka jila ban pedre kamya ka ILP. Hinrei Laong baka sarkar kala la ban perkhat ban ILP ka jila Meghalaya ringkat baka jila Manipur. Isang parliamentary seat kaya MDC kaya individual Henry Hod katamla kan ba UPP kala establishment di force regional force ni KHASI anjay tang hapo assembly ro kasim kanus nem south house nem dawar ke parti jumi ke poi assembly pas assembly south house nem de menang adang keren di ketua 1979 balai bagi yo ya ketua ba 1971 is a cut off year that get the student barok not is such a force government India happens Ka Awaken India Movement ringkat ka jing trailang bat ka Meghalaya Awaken Concerned Citizen neng kesengi kalapan long ya ka jing yat pajwa ka bajai-jai hajan Shillong Civil Hospital bania saat nak bentaki hok long brio man brio pat bendawai ya ka hok kijing dawa bakong sanjong ketiga jing lang kilong kejing persya ya adhar ya ka baka ni geseng kala kentat ya kejing petri kam badon kam ya adhar dak bakedo ya kejing so kia halor ka jing long kerpang bat ka hok jing kinong song snong bat kila dawaru ban ai jing ya da na ka enforce medical intervention.
Kaseng hinyo trip National Youth Run. Nekasi kelapan long ya kajing jurip ya kasurok na mau plang sya weloy. Presiden ka HNYF Langyong tersat circle uba Winstonwell Karingki ulaong. Maka ni kajing let jurip kalong badbishar benya ya kajing ya caprang jong kajing shna surok. Hadien pal ailat ya kajing long jeman kesuimbeng. Uba Karingki ula kentui kontraktor bakit penstat ia kekam ban penti kena ke jing la ban pendon kami ke surok na kebentai ke nong snong ki ba majing e ha ke portlang. Ke North East Centre for Technology Application and Reach ne kasi kelapan long ya ke workshop beshisngi na kebentai kinong hikai halor ka STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, mobilizing science and technology based learning for schools. Hakajing snok ketilang bat ke Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, Smart Village Movement Meghalaya, St. Edmunds College, Shillong. Kani ka program kalong bat pensyai bat peni kilat kelenti bat jeng kermen jong ka jeng hikai science, technology, engineering, mathematics. Haringkat bat ki but hikai bamenta ki bakentiu ya ka jeng puli ka pa pensyong nong rim bat penwandur ha pedeng ki kena school. Ka jeng penia per ha pedeng ka sor bat nong kendong da ka ba ailat ya ki nong hikai school nong kendong ban yo ya ka jeng puli science, technology, engineering, mathematics ka babhatam ban penroy ya ka jeng trelang bat ban sami ka rukom trekam ka babhatam ha pedeng ki nong hikai. Ka National People Party mau kerwat Block Committee dang shen kalapan long ki kejeng lang ha mau kerwat Dorbar Hall bat kala menjur lang ya ke kerteng jong MDC iba karena sok syang kum kertong ke NPP na mau kerwat constituency na kebentak election KHASI mensawan. Presiden ke NPP mau kerwat Block uba pi nong siat ulaong ba ke NPP ha mau kerwat kala pendap ya laki kamram bat kan sepak ye ki kai pot syah ke district bat central body. Dia sedia ajuki ban hak yang nak maforward constituency dia nak parti LPP dia maforward blok ini nak jinsure kita suruh tupi nong kesan kalau kita nanti itu extended executive committee mereka ba kalau ikut ke Rai joki pada malah dulu mana kita mana pun mana dicatat pada next kan kalau kasur nanta jauh pada urusan ini konstitusi berkuih. Ka Office Joint Commission Coordinator SSA nong ston block kalapan long ya ke program ajeng hikai bashisngi ha mau klam nong pendeng Dorbar Hall halor ka Unified District Information System for Education but School Development Management System na kabentaki school beper ki bahap apo ketika block. Kani ka jeng ajeng hikai ketemu ban pensol thu ya kinong isim benta halor ka Unified District Information System for Education but School Development Management System kabalong ka tiar bakongsan ban penbahaya ki jing tip pat ya ka puli putih. Hakani ka program la isim bentaru da ibi sinrem ibada i block MIS coordinator SSA Nongston haka jing ron kat lang jo kinong hikai na keleng school jong ka Nongston block. Ia Nongston buat grup terkabut kita di school dalam hidup perlok lagi stas super sekolah iki barang kan bila dia untuk balik macam sedang dengan jending kata di school kita di school kita ini school itu bisa kita SSA kemudian saya ada berat nak syukur bila dapat waktu ini lagi di school dari saya le menurut maka school saya kerja jual dengan dan berjuang untuk kira Ka program executive course on bamboo handicrafts but utility products making kelakut no hadian arta yo jong kajing ajing hikai ka betemu ban kentiu kajing tebet juga nong trekti haba ki shnai ki marsit kani kajing temu kalong shibenta jong ka program raising and accelerating MSME performance belapelong da katanat commerce but industry jong ka sarkar Meghalaya kajing snok tilang but ka North East Cane and Bamboo Development Council. Ya kini kejeng ajeng kai lapan long ha kejeng hajaka trekam jong ke NEC BDC ha bernihat
Hakapor penkut ya kani kejing alang ar pesaungut kinongisyen benta la itu nak benta kajing pendep jungki ya kani ke program kabakan top kajing snai ki tiar repair kum kisang bat kisilia. Minta pat ni pe kajing long jaman kesimpulan hanong ba shalong kajing kriat kalong khat kandai point sun degree celsius bakajing shit kalong ar pu kandai point kandai degree celsius kajing skam ka hau kalong san punrio na kashispa akapor min sa kandai po na kashispa akapor janmit kajing hap slap kalong khat lai point nyo millimeter kala pandor kajing hap slap kajing tir upper that haki babut ki jaka Shoban poish kubukut jong tup kuboring pe biang sesian ni kimat pakongsan Penseluruh Menteri Rang Badu Korea Narendra Modi yaki company teknologi ban penroi ke jingit relang haki artli kiri. Ki jela bat Union Territory ke lanang penyar ha ka jingyo jing mentoi na ka Ayushman Bharat Yojana. Syong jelang usebut Menteri Rang Ba bat kinomi khmat ke Airport Authority of India ban ya murjumut alor ka jingtmu ban penhe ya ka lingsun umroi airport. Dawa ka nehusu yo Vice Chancellor ban khot jelang kerki jong ka Academic Council ban ya keren halor shipau tli kimat jong kerukom ai kerdan. But the Voice of the People Party kan omla ban sinshar ke election banwan ha KHADC but JHADC ong MP Rajya Sabha Dr. WR Kharuki. Dia perlok ketung lapoi sekebukut jong ketup kubor sengi mata ke janmit haduk ini syambang pilesai kesi kublai pi baro. Sees them as fellow travelers and co-partners in the development of journey of a self-reliant and strong India. और भारत के प्रति जो एक भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है क्योंकि जब आप जैसे